This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Mayam Bukrumzari, Dominic Miribas Impact News ni, I Joyshree Usham na Impact News ki Impact Health Link for a Healthy Manipur. Program se taram nokchari. Ngasi ako na puzari ba topic asi dry eye syndrome. Digital age oibana hozik se ako mobile phone, screen, computer, TV na chingba mayam yang madagi mit se adum dry oire mit se am kange haiduna ko dukan da satuna pharmacy dagi eye drop layraga lubricant layraga hapasi akoi yamna normal obegi mong da oislakle adubu masi karina thohan bano aduga chapchaba karma makhalgi treatment logadage haibadu khangmina shi akoi gi expert guest na Dr. Sachindra Laishram MD Director R Occulus Kwakatil Dr. Butaram Okchiri Konumjari Dr. Dry eyes hangna hypoptic kana panjagre but asing bada doctor na medical specialist amoina dry eye haibase masigi laina se karma makhangi disease oigdori bno aduga masi karina thon bano aduga mamangai da screen time gi sigumba je leitringai da su dry eye gi syndrome je dum leibizala ozai dum lei dry eye si yam chau spectrum ne disease se ko magi khoina very khoina khaidok padadi magi mild moderate severe and di khaidoi ko ada dry eye and hairaga mit se pi thokte na haibigi wari na te basically khoina normal li khoi mit se function taw bakan tu da khoi mit se kupidana khoi blink taw se pi ano bo thole ha ga mit mathak se da layer ma mit pi gi layer ma chola laga tham doi ne ba so lingi gi khoi gi vision clear oina udoini adagi de keno oina udoini mit se pang wada yang aga nungai tana kaitare any irritation adu da mit pang bangam da khota ba yaw da na phajana uraga lege doi ne ba ko adu du da sigi se anyhow anywhere haitare ko negi khoina disturb tor pa matam da mit se sina bangamak ta ba warak pa adagi de khoi gi tear film se unstable ora pa zo adu multifactorial cause ni ko akoina nungsin nung samar ta yam chat pa mi du su ta digital kano marak ki wada na ta father bagi sumit tumse father da akoina basically dry eye ge symptoms se ayamana tumse father kan akhoi mit nunga laga pang ba nungai ta do adugi hypet mana ga doi ne early stage sati haitare ko mai mit se pangning da ba kano tomning da ba kano tore harasu gi nungai ta ba pot amada mun yeng sale harasu kok chili ga to ba mind to ba to doi ne adu dry eye se akhoi gi hujik se magi akhoina yam misdiagnose tawna ba magi akhoina mit se khara haka jabun tawi khara pan madung tawe na hairaga ne ko akhoina nga sai hybrid pharmacy degi lubricant lobu se pharmacy se khara so bodi khangna ba yawre dry eye ne habda adu ayam banadi magi khangda banena mai mit ta kenom tawre hairaga antibiotic drop ma piraga heta phana ban haiba tawnari ba magi adun root cause se tawda ba kaino da mai akhoi antibiotic tu su magi base antibiotic puri ba mahi haitare base haitare ko sida su hujik ayam ma antibiotic mam se lubricant kharga de yaw mit ha pa da nungai na baina haibe gi thaina gi maina hirak ha pe ka mit sare thupe na haibro tawda na baina haibe gi lubricant gi component khar yaw aduna mitigate taw khibane na aduna ana ba do ma hirak antibiotic to ha pa phagren kalaga adugi antibiotic adum hanjan leiraga ha pa mi ju da ba da thengne aduna dry eye have se fazana khangba ma change ko adagi di handak se magi khoina ka digital age lak pasdigi haitare khangen di hen kale especially post covid ta haitare ko covid manung jidai sida magi khoigi digital devices se na base mapan thokpa yadram khangen hingat kiba ade especially angang macha sing se han badi hana season ramaga so moigi adu matam da online class tori ne adu tori ne na habigi digital devices se na bigi angang da khangen hingat kreba magi sudden jump ma la kreba angang nangai se na ba heiram da ba kangu ju picture pikna sahi manga taruk tagi phone se moina na hangdo ka se na ba haugaleba aduna khoina dry eye se khoina hana han 40 plus 50 plus ta uramba han da uramba sing se ko hojik se magi mawangai da uramba se hojik se shift out koreba hojik se as early as sahi taruk tare tagi sahi tara ma the maximum sen sahi 20s the early 20s dry eye se dum loi hauna re sigi case Manipur da yam chaw Manipur da yam chaw na tawre adu da khoi haisne akhoi gi mit ki doctor omaina akhoi gi OPD gi tangkhai amadi dry eye se na fill up oyeba the dry eye se doctor ramsi acha spectrum amni hani masi tongan ba makhan mai disease maming tongan ba lei bizala adum lei akhoi na basically dry eye hair se magi kanagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯅꯞꯅꯕ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯔꯤꯄꯦꯜ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯄꯣꯂꯤꯒ꯭ꯂꯥꯏꯀꯣꯂꯤꯛ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯖꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯠ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯁ ꯄꯤꯌꯣꯔ ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ electrolyte balance ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯅ ꯀꯪꯈꯤꯗꯅꯕꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯅꯞꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯉꯧꯕꯒꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯤꯠ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯥꯏꯂꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏꯂꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯒ꯭ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ for some reason ꯀꯩꯅꯣꯝꯒ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯤꯠ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯀꯣꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯃꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯥꯄꯣꯔꯦꯇꯤቭ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯀꯨꯂꯔ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯗ ꯔꯐ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯤ ꯁꯨꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯣꯇꯣ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯀꯥ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯅ ꯃꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯔꯗ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯠ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯨꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ DES ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯚꯤꯖꯟ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯔꯦꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯔꯦꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯤꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯪꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ around 15 to 20 times per minute blink taweba mitse kuppeba ado mi amada ku pot amada concentrate tawba kansida blink rate se am handareba kaino da khoina pot miss ta howdana bana habegi like aduna mai tawge hadan especially khoina digital gumda yeng se pot se sing se either scroll tawba da uhongna bana habegi mit ki blink rate se it comes down to kaitare sometimes 5 times per minute aga 100 5 to 6 kupta bida sum pangtho leibado ko aduna kidoge haiba kanda mit kuina pangtho leibanena magi mit se pi se kang bagi chance yam hengalo expose tor leibena kaino da anobudo replace tor torabena ko adagi de blink sisu khoina mit kup sisu khoi mit se pura ku isallaga smaina thangat khidawdo adu tawdaba magi khoina uhongna baina machet khitang laga aru hanjagiba khoina tanghaida haida khoina incomplete blink kana haiba unsu leibo ko adu incomplete blinki amount se hengal eba aduna mit se pura spray tawdaba aduna magi computer digital eye strain tawse ayambana evaporative dry eye da singeba adu targadi hojiki mai re du mari lende akhoi gi blink tane hai targadi blue ray gi akhoi sunglass ka prescribe tawrize aduri masi kya mathau ta dazal blue rays na dry eye di prevent tawde blue ray gi sumagi kana balai sai ko aduna mana dry eye gi wari di adu da di yaudre hai tar ko blue rays na kidoge have kana blue rays se akhoi ultraviolet ray gi spectrum da nebo ko akhoi blue cut and have say around 500 nanometers 550 nanometers ke adagi light to adu da magi haksang manung da mami tar kana retina da soksalak pa yabagi hayeng ahan orga soksalak pa yabi chance leba adu prevent tawna bana ayam boy bane ko adu kana de haibadi natte ko adu mai kana to dry ga mari laina ba po natte ba adu doctor je khoi phone tum holok pa dagi phone yeng ba have je like it's like a part of daily life oi bukum tawren phone laptop tv gi screen mayam ji mayam marakta khwai dagi hena sokhan ba ji karam boy doino adum haifel adum loina dum manani kaigino da khoina basically khoina phone da yam kanna emphasis piri sena ki doge have kana
phone sidi every time akhoi pura chatle pikhau do yaw do ni pikhau do natraga bag te yaw pura sa ka do ne ba anything la ko na nga thang le ga lok tho yeng ba law tu ga anything message sama la e kano la and have the scroll to bi kano siam he le ba sin na bi hen ba se ko aduna mobile phone sina cost over dry eyes na di quantity di yam hen di hele hai tare ko ada laptop kum kano kum sina ka tare system computer sina bisina ayam na thabak ki oi ba kano gi oi ba na ayam oi jai ba ko aduda entertainment purposes ki sin na du yam kana oi di oi de hai tare ko adagi di tv hairen khalo ne ko tv se physical se tv use to bagi chance se yam handi handare tv actually yeng bo mi se ahan khara na tana ayam bana su kind of angang sing de whatever phone da dum tv du su bagi hoji kan di YouTube to ni khangde kano den khangde loin streaming to rabani na adong rom do na loin satna gre ba ko aduna phone se di am hen di hele phone se di maximum doctor da wi da je akhoi na akhoi mid se kupa or blinking rate se han thaba da gi minor dryness si thole hai but sometimes kari gum akhoi na khangau da na ka nong le ga pan thok ma tam nuksit phum tam mid se pang ba ngam da bagi or mid se khappa hen bagi adu di kamai to ba aduna magi akhoi na symptoms rom da lakre dry eye se akhoi na sum khaji khaji lakpa aham ba di anaba masamak ta kaim khangjaro ba ko sum severe le harakan do da magi akhoi symptoms se or ni mit se pangning da ba mit pang nga su ken ong pa chang ba dong na ken ong sang ba dong na sum tau ba ade nong sit phujal le haraga ngang ba adegi di hujikan di ma akhoi na ayam ba na su bathroom de iru jar lo re thole harakan mit sing ak sang ngang tholok ba ado mi dum yaw na bane ba ko ado akhoi na de iru jar be ngang bane khop ne hai ba actually dry eye na to holli ne ba mit ka ngang early symptoms hai tar ga di mit ngang ba kum ba mit ngang ba adagi di sometimes blur su salak pa like for example phone yeng ore dana phone yeng ore na har ga ma ge ko arap pananu ko ren ha yeng ba mit arap se focus to ngam dana blur salak pa ada pot am da yeng har ga nga yeng ga min manga tara yeng har ga blur ga salak su one of the symptoms ne ba dry eye gi mit to surface nalak tra bane na urak ta ba hai tare ado doctor hozik digital eye strain har ba je masi siga atopa mid ki laina haidra atopa underlying condition ga difference se kamaina adudi akoina test tawraga khangani magi akoina surface da lai akoina mid ki surface le sa mid ki ka any laina haitare ko for example akoina mid angang ba ka khat ba koi metron do biding audung haire ko terrorism ka khat pa lai ren khalo natraga magi akoi ki mid nakan se da angang oring da vitamin wat ki bagi vitamin A deficiency lai ba se magi akoi mid ki surface se nan de ba rough oiraga lai ba pi na so lu ya da ba mafam adugumba leibra khotpen habida lo yengani ko adu da sometimes khoina mithau haigera collagen gum thok matam da tongkhat lag lei baje masi na ju dry eye thon ba to some certain extent kai gino da mai mit to surface mit manungi surface nan jam ni na aduna disturb tor kadone mit eye bol da press to re na haraga disturb tor kadone aduna da mai localized kanogi dry eye dryness create to godoi ni ado yam kana severity oidoi da ne kai gino da dryness lagi hena ngasagi mithau gi irritation natraga collagen lakpe pum bagi nungai ta bu ko adonum do jaki patient complaint to bu di dryness when complaint to di to ro ba collagen bu mithau gum ba but cause to mild form the cause to ado si mit ki nungai ta ba je lei matam da karmam khan gi kari test doctor na pang aya banati basically test mayam lei ko aduna khoina isam samna tawrise khoina summer test anam tawi ko aduna pi se kyam thoino haiba yengba ma ko adagi di tear film backup time na mai khoina mit se kuphal leduna khoina mit se da dai ma hapen haraga mai gi khoina mit se pi gi machu se sangaba hai tare ko ado mit se blink tawr mathung da mathang blink taw jingin da mai gi ngasai gi mit mathak ta layer ma leiri do ko ado kadai da kangsalake kyam thuna kangsalake an haiba yengba hai tare ko ado doctor hoski mit dry oi boy da ba yeng ba se every eye check up taw matam da masi compulsory yeng bra or specifically dry eye ayam banadi mai gi khoina dryness leiraga dine ko dryness leiraga di mai gi if me dun aware or doctor dun aware or raga dum dryness dum detect to banga me khoina extra test to draga so simati dryness lei re ko le keno to ren haiba dun kang banga me kaino da khoina yengi do mayam yang ka to ne ngasai gi breakup time du so khoina dai hap so hap draga so khoina yeng ba yai ko mai ya khoina non invisible na khoi gi mit ki makha da yeng ba kan da khoi gi mit makha je sida pi gi layer ma yaw pi se tau ki tungsal ko ne mai gravity din tarak ko ni na matham ru swai makha de tungsal le ge do ne ba ado sigi se around millimeter amba mu chawe ba ko
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯔꯛꯀꯦ ꯈꯣꯠꯇꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯦꯁ ꯑꯇꯩ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯗꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯞꯇ ꯁ꯭ꯂꯤꯠ ꯂꯦꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯇꯥꯎꯔ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯦꯅ ꯊꯥꯎ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯇꯥꯎꯕꯗ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯕꯁꯨ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯤꯡ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯃꯦꯀꯞꯀꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯗ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯎꯐꯨꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟ ꯗꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯤꯠ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠꯇ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯥꯎꯔꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯎꯞꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯇꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇꯨꯔ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯐꯝꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯀꯨꯠ ꯑꯇꯣꯡ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯀꯨꯞꯄꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯏꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯄꯤꯁꯦ ꯇꯨꯡꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯤꯠꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤ ꯆꯪꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯃꯨꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏ ꯆꯦꯟꯗꯕꯅꯤ ꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯏ ꯆꯦꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁ ꯌꯨꯖꯔꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯄꯨꯡ 24ꯗ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯞꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯡ 9ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈꯤꯕꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯇꯨꯝꯁꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯇꯨꯝꯁꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯂꯦꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦꯀꯣ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯗꯣ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯕꯠ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯣ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯟꯗꯔꯂꯥꯏꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯁꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯔꯗꯔ ꯇꯦꯁꯁꯨ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯦꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯁꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯨꯄꯥ 30-40 ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯄꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯤꯄꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯦꯖꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯁꯃꯣꯂꯥꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁꯅꯦꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯌꯥꯎꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ 30-40 ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯂꯤ ꯚꯥꯏꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯇꯦꯁ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯪꯗꯕ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯩꯒꯟꯕ ꯃꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤक ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯁꯤꯀꯥ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣꯞꯊꯥꯜꯃꯤꯌꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ
Okay. ko like a cataract pu oiro natraga hojikandi anok number lokthokna banena LASIK su tongna redana Yes. LASIK tawbo khotpa magi any surface ta change taw ki base akoina terism bu surgery taw ki nu bu oiro kanu bu oiro anything mit surgery bu taw bu taw rede dryness se dum hengat ka toine Mita surgery to baharaga pa mithup ki surgery to usisu yaudar. mithup ki surgery sisu magi ayamana di tawde but to certain extent magi mithup ki surgery taw buda dryness khara hengat padi dum koi patient thingna dabadi nate dum thingna re ado yam nungai te na habagi mithup lok thok piron haba mi yam severe oina taw bukangu su dum khara yaw Okay. Thank you so much, Doctor. Matang shwada brain talong na kishi. Attend ba commercial brain talong jage break ki matung da dry eye syndrome ki matang da khami na kishi. Big announcement. Akas Manipur chapter gi tuition fee handak chahi gi oina 100% wife tawjiragani. Akupa marol gi damak makhada pijariba telephone number asidagi khangwiba yagani. Natraga aikoi gi campus office ta legbiraklaga akupa marol khangwiba yagani. Loinana experience leraba faculties singna class tawbusu hokre. This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Break ki matung da amka hana taram nokchari ngasi akoina impact news ki impact health link da khana zerba topic asi dry eye syndrome aduga khoi ge expert guest na Dr. Sachindra Laishram MD Director R Occulus. Dr. Break ki matung asi di akoi prevention management treatment da lecture ge Dr. Hozik mai ge underlying cause se tongan belai betar gasu dry eye syndrome ge treatment si di chap mana bazala ayambanadi mane aduda ayambanadi akoi lubricant da mainstay oyabako adu main thing di akoina hairi se anabada hairi se magi lifestyle lo change tawba hai tare ko like for example akoina digital eye strains na so ayamba thingna banina magi akoina lifestyle se change tawba kedang change tawba magi akoina computer se na raga su computer se magi akoina straight ta mai da straight ta leitaba da magi akoina screen se ko makha da kedang thamme haraga akoigi computer gi khoi mathak to mit ki eye level gi makha da le computers ma yeng thar mit te khitang khujali dana ko makha da yeng thar ga di khut mit to khitang khujali dana ana mit dry oi bigi kano to khitang da ol su prevent taw na ben ha ko adu akoina 20 na rule ama follow taw ko adu da moi rule budi 20 na hai ko ahum khata ne ko adu akoina practically akoina anaba da hai ba kan da di 20 amaga hapsal le akoina kai gino da akoina hai ri se every minute kun kuningi magi akoina pot amada mun na yeng le ragadi magi computer boiro phone boiro keno boiro like pa boiro ko 20 minutes concentrate tawre yeng ngadi mit sing haktang potha se haibane ba ada potha ba sina kamai tawge hada yam koino potha doina hada second kun khata ne ba second kun khata potha ba se kamai tawga de da haksang dagi ara pot food kun dagi hana lap ki pot te yeng aga mit manugi muscle se khar potha na ba ko ado at the same time amai yeng is the mit se kun lag blink to bi ho na ha okay there is extra hapsan ne ba extra hapsan bi on dryness to prevent to no ba na extra main ha ya ba ko adegi di mai da khoina pot amada magi yam kui na taw do at stress taw do do marak marak ta break loba adegi di kano taw do ba adegi di khoina AC bu lei ren khalon ne AC le ba ka han ko da AC se mang dagi direct fujan da ba maning nom dagi la an ba kholan ba position do khara change taw ba adugumba taw na ba adegi di ka gi akoina screen gi mai gi luminance sai tare ko screen gi nga li ba do adu dagi ka gi light to na khatang he na nga laga din ko mit su strain ru yam hande ye ba amaina adugumba se khara follow taw ba adai kano taw ba adegi di mai gi akoina ising thak pa se akoi gi akoina yam emphasize taw ba ising se mai gi akoi body weight tu gi matung ina kai no da akoina hari du ne ko haksang se 80% water ne hari ne do ko adu akoina pi da ne khangde humang da ne khangde anything ge koina anything taw budi ising se loi changi ne ba ko ising se utilize story ne ba ado akoi Manipur gi ona ising se am thakna de ba chak sabo matam de ising khara thakyu da dum loi re na har ga to e ba ko adegi di akoina in the past sahi tara hairo ne ko Manipur ju sa ba yam hingal le ba weather se keta thaina gi le ram temperature tu natre ba ko
adegi plus kano gari gi masing hengalak paduna magi akhoi air ju yam kana AQI se thainagi magi early teens daga leram bod adu oidrabane ba hujikan se dom magi khoi hengale like for example akhoi swai da phami se haran da sampat crossing se ngona AQI se around 300 400 dai dum leram gane se one of the most polluted area gari me am dugi pollution me am duna ko adu me am duna factor tawraga magi akhoi ni ising thakpa se magi hengatab ya deba adu ising ji body weight ki matung ina khoina thakpa hengalwan ha ko akhoi advice tor se kaida especially professional bank ta thabak tawba kano thabak tawba computer ga am sin da kangul sing se akhoi ha is bottle no manangi kano dum manak ta thambiro ising gi bottle jam thambiro ko adu minute kun kunigi amung tak di ising dong tha o ha ko adu na mai gi ngasai gi 2020 rule do follow tong na ban ising thai inge do de computer screen degi nga tang di ying thui do na ko amaina tong no amaina to roga kano to biro na hai ro bane ba amaina khara change to ba adegi di hujikan sina kidoge angang masa gi sina kidoge ha kan angang masa da di hena tum ba da ka le ba adu akhoi na hujik se phagalak pegi matungina mai du so khoi gi thaina gi manipur na tren mai se almost like 24 hours lag na re and plus lag traga su hujikan de inverter bu sena bane khangde amo bu sena bane khangde mai se almost 24 hours le dana and plus TV hairo phone hairo 24 hours entertainment phange dana aduna angang masa sing tum ya wat le tum sem handare ba adu akoina recommend to receive koina sahi kun gi makha da di phung ni pan de gi na tara bhau tum mo hairi ne ba adu tum ba yau ba angang se akoina sum kupna mama pa da hang ba khan da sungo yau de ba leite ba adegi de hujiki matam se leitre ade angang masa class 4 5 ta ka ba da gi hona ne ko tuition chatli ne keno chatli ne na angang do ayung ta da hodo ne nungthin da su tuition to ne school da to ra ne ko aduna moigi timing se moigi mid sin na timing se am hengal a level ko adu su khoina khara cut down tong na na parents de khara high de hai adu gi mem do change to re har kan do da adu ga moigi lubricants na khoina mainstay oye ko moigi lubricants se khoina severity du matungina patient do assess to re har ga lubricants se isam chamba khara pa ba lubricant adagi thaksang da kuina leiba lubricant hai ta re ko amaina makhan mayam lei like for example moigi khoina computer users ki damak ta di mai khoina evaporative dry ai gi lubricant tongan bam lei jey ba moigi da mai lubricant ha ga loina mok samana bana te ba mai component mit ta khara kuina leiba kan lei ta ba mai severity ki matungina khoina decide to re ha ga pi bane ko ada hujikan di mai gi lifty grass kaina thole ba ko adui mathak to da dry eyes na ki doge ha kan mit se da irritate to ga inflammation ama create to ba adu hana le rami se inflammation se phana ba na habegi akoina low dose cyclosporin se anti cancer drug ne ko adu mai inflammation se handana ba na habegi magi low dose cyclosporin se piram me ba ko adu mi khara de doctor khara di low dose steroid se pi ba yaw inflammation aham begi magi patient gi nungai na ba na yam kana mild steroid sai ta re ko magi long run da di magi steroid masamak su kuina sin ra ga dryness create to ko to ne ba adu short term gi na tawe ba ko aduga moigi akhoi gi smine anti inflammatories ne ki taw gi have ga moidi instant relief phange ba steroid po ero kano bo ero moidi hata moigi anab do namsal thammin inflammation salam handa han gi bne na adu ha pa ga na yam nungai ba na lubricant gi hena nungai hai do ne si hai dak se na yan phai har ka do ne ba aduna doctor da haidok ta bida moigi lubricant gi hena moigi akhoi na pi initial piram steroid adu da na ha ba se hena seasonal mu su yawe ba adu tawbudagi khoina steroid se hujik pi bagi chance di am handare adu low dose cyclosporin se pi ko aduga low dose cyclosporin ne kidoge ha ba gandu da company hujik pudi bottle da thole ko hana di magi cost yam wange ba magi anti cancer drug haire da ko ada unim sala padu da per monthly cost mi yam afford to da su yawe hai tare khoina actual magi cyclosporin kano tabudo ko ada hujik na anobana lifty grass na anoba hidama thole ko ado sis na ke doge da haksang gi magi akhona ngasa lubricant na akhona mapani pi bane na anaba do phan bana te pe anaba magi symptoms to nungai na ba na haiba pi bane lubricant sing je temporary use ngak to oi do lubricants ti adum ayam bana di safe ore hojikan di magi kano su yaw de preservative su yaw dra bane aduna long term sahi su pasina ge haraga su ayam bana ni loina ke su budi kai badi oi dra bane ko aduga hojiki har aina hoji haram liptic grass ai do aduna haksangi pi sum bagi capacity se hengalan ba drop amana wajum thola bane ba ko aduga some drugs khara su magi akhoi haksang sina body juna masagi repair to jana ba ko chana ba habi drugs su investigation da phase 2 3 trial da leiba su yauna ri ko adu thola gati maybe
kaitare in the near future haitare ko dry eye se phajana treat to bunga mesi loiragadi kano tore haraga phagi basu yai kaigino da ayambana dry eye gi patient se severe oiragadi a mild moderate to di khara hapa me ar pharaga dum phagi ne yam severe oina like for example khon nga sai haiba sika syndrome ko na ba do ko adu di mami se hata pang lubricant se pung khon no mu da mari ra kha po ha moi pung khun gi ha pum ba su ya moi to ngam drabani na haitare ko ngam drabani na ko adu moi in the extreme case mi tang bu su ya yawe cornea se dry oisale ga cornea se ngau thorak pa kangu su yaudi ne ba yam kana severe dry eye da di ko aduna moi di yam toina so happy ko adagi di lubricant gi cost and high se magi khoina government na budi magi lubricant khara madi mi yam afford na bana price restriction da thamme ba nai noina bottle ma 5 ml lupa chama ga yang khai dagi hen ba ya de na haibagi khara thambadi yawe ko ado ayam ana hujik anau bothongna re lubricant ma'am siding asagi price restriction do yaw dabne na company masa gi moina charge tong ni modum tawri ko adu dry eyes ki su yam hengalakpa hidaw hengalakpa swais the market ki poli market ki poso ni adai ngasai lipstick glass su tange per month costing se around kaitare lupa lising ahum mari thama da haitare hidak tu khata da haitare ko atopa lubricant adu da kaim yaw da lipstick glass mathan da haitare ko adu costly de oi adu su yam kana severe oi bakangu da di yam kana ba su oi adu na koina choose tor ga patient khudimuk ta di pi de ba koina lipstick glass ka se kaino da mai price tu gi kano ma yaw bane na restriction am yaw bane na ko adagi plus moi hapo ha se minimum di tha ahum mari hapo ka doi ne ba tha ahum mari hapo ha se tha mom da lupa lising ahum mari tingo na ha se some families can afford to adu su mit ki damak ta haitare ko mit se khone yam neglect to area so khong te hai kudak to hospital chakane mit khara nungai te dum ayam hospital chana dum tham ja khang jala tam bane ba oi daily adum my mit ta ba is the my ta ba the mit any specific direction ising smaina phujalaga ta ba phai phate sum ba je adu mit ising phujun ba se khoi recommend to de medium dry ore ising ab dry hatla kange na ha bi mi han da mi tong no ba yawe ba ko adu na ki da ha nga sai na ha gi da pi gi layer hum lei ha bi do adu da khoi ising sai sala ga di ma gi ising gi saruk tu khata ne replace to ri do nga sai gi thau gi saruk kanu gi saruk imit kang da na ha adu di loi cham thok ki doi ne ba adu na body du na adu gi makeup tong na ba no na ba do wa ba ngai ge ngatang minute manga tara gi di nungai ne ba mi tu inging law re ha ga ising sai san ba do nungai ga ne ba ko adu loira kan da body du no makeup tong no ben hona ba adu ne hen moi body do wa boy je ba adu doctor mit se kidang dry oi ba nuai to phau ha di hidak su leite or kudak ki oi ba immediate kari tawro ga di phau ga ni khar relief phang ba relief phang ba na ha se akhoi mit mathak ta ne akhoi na cold pack to ha ba ice mit usal laga kano ice pack kumba kano cold pack mathak to thammo ha ba ko adu tawra ga di khitang di nung di nungai ba ne mai ge immediate relief ha di dak phang dre ko tre ha ga di ko mai ge lei mo pham matam cha dre ha ga di ko adu as soon as possible lubricant di hujikan di everywhere anywhere adum prescription yaw so over the counter in phang ne ba ko like in fact India khata na tabida India da budi akhoi kano ha na pharmacy gi doctor gi prescription yaw do ma log de pharmacy na pining ga dum pire kano to dum pire pinari dana ko adu mapan da bhauta like for example somewhere as strict as US lubricant khara de dum magi over the counter dum phang ne ba ade doctor ne ising thakpa jam important oi hai ising na taba topa apoi gi diet si karamba diet charagana si gi dryness se phaba aduga karam makhan gi chinjak na dryness se hengat hanba si ju tang thambira dryness hengat pa na haibadu di ayamana sinjang na di ayamani oide ko aduda ka phan ge harga di akoina torise akoina dryness ki adjunctive treatment na akoina omega 3 fatty acids se yam pije kanu gi treatment adum ya hol le ba ko ana omega 3 fatty acids se rich oiba akoi mid keep oina di mai akoina phaba harga di ko mai gi mana masing asangba ko adagi di phari ne ko aduga fruits aduda akoina healthy diet pu cha bu cha raga di dum yam phaida ado akhoi Manipur gi oina de akhoi di vegetables yam chai ba mai gi akhoi mana masing yam cha bane na akhoi gi diet di yam pai mai gi akhoi na aina tamai se mai gi ai North India da tamai ba ko North India tamak pane moi gi sa is moi vegetarian ha is moi de paneer dal adum loisan mana masing yana hare yam kan asang ba kesu yaw bu na te ba ko ada moi dadi adum dryness adum sab weather duga khara dry vegan ba duga adum dryness num khara hen la yeb mit ke dryness is smoking behavior or alcohol intake di smoking to sudum dryness engali alcohol so
adum dryness sum khare hengale ado ayam bana di magi akhoi hai sine akhoi gi sleep pattern se disturb tor pose magi akhoi hojik se we are sleeping less and less akhoi na sakhulak pe matungi na ne mi loi na mang ne no magi tum mi sang se kyam yam ge na habi yam ge sum no athai na tumam badagi ne ko loi handara bana ba like some isa na ne ko example on yeng jo na angang ring da kano ring da akhoi gi kai tare mai mule mamadi mai mule habi na khoi na pung tare ni pan da tumme haraga ayung anta da pung ahum mari da hogot lo na haiba tong na mi ko adu actually pung tare ni pan da tumba hai se pung mari da hogot pa hai se 8 hours sleep ne magi pung hai da ko 8 hours sleep tidum ahan su angang su loi phangam mi ne ba ko adu hujik yengo ba hujik ayam bana mi ayam bana manipur da tum se pung tara ta da tumba kana yaw na rage na hujik pan Dr. Loislak pada Dr. Najim am thambi khre Loislak pada akhoi viewers in the message ma thambi na bhai khoi hai bahaining adi dryness se akhoi hujik am common oire yam koina part and parcel of daily life oire ko aduna akhoi na healthy habits se akhoi na adopt ba adagi de akhoi na ngasai haijagi ba 2020 rule na haiba do ko mai pot amada yam kanna munna yeng salle khosalle na haraga leitaba maramta khaga strain do pothana ba haiba tawba ising yam thakpa ko amaina tawragadi magi akhona fan da bu rasu magi fan gi makha direct famda ba magi ac dus mai direct fujalan da ba amaina tawre na haraga leiragadi dryness se phanam prevent tawi ko ado tumba su chang nai han ba bandu sune. Thank you so much, Doctor. Ngasi akhoi episode asi Presto Enterprises Thangal Bazaar na sponsor ta wibani Impact TV amasung Presto Enterprises ki mai ke Doctor, thank you. Thank you so much, Doctor. Thank you. Ngasi gi di Impact News ki Impact Headling matang ashwai lochlakle mathangi chayol da atopa expert ama laina ama gi matang da pudun lakche gi harga miyam nei kan no ya thangni jari. Thank you. Sri Sri Gaurachandraya Namaha. Purvashram da ikhoi khwai gi irak ta tinbi rambi aribam